Kuki Daily Newsreader anangizing muntina kanamite hazo se na bon chavin ni khopa tu ni khol hamul ni simsom na khana ding in jong tu su ho simdo ki taw hiti Central State Force ho Kuki zo volunteer ho chunga acha lo deilu na le lung hleilo wa cha na dinga Kuki in pi in Kuki zo cha te chen na mun zo sia ni den som na ni total shutdown le to mun ki phin na ko chu lol hing ta in boina lo in a ke chai tai Shutdown so jingka nidan gup apan ina kipanin nilha nidan gup sen achi thai hiji sung hin amun muna mi pin to mun ki phin na anei wina hi Shutdown hi Kuki zo cha te chen na mun zo si lamka phelzol tingnopal chandil le kangpopi district ho lol hing ta ina na chi thai na hi Kuki zo cha te chunga se pe ho cha lo na dem na le mi pi bit na ding in jan hin Kuki in pin Prime Minister Narendra Modi hi nga lekha na thodi Kuki in pin Prime Minister hinga athot memorandum copy press aki mudanin meitei ho mancha to thang phungta awale lewangwa ima kilolowa Kuki zo cha te ki ben hi Government of India thuni lo hela aki zui ki seilem na hi ati hitabonga si nei lang nei ta ki bol na hin dinmun aphalo lang a hin hlut the hi tin jong ase na hi tu ka government agency zo sin Kuki in pi to ki zatua thil na to achi ha pi dingo Chule mi akiman aum le kangpo pi ahi lo le Churachanpur district police ko da pi ding phachom kama po lo ding in jong nge na aneyo na hi Meitei army le police officer operation commander aki koi pha sa lo dan jong Kuki in pin Prime Minister ahead sain chule tu chunga ki man mi nga ho jong anung thu amathu seum lo wa tha do ding in nge na jong aneyo na hi Lamka zani chun ke SOCC pur ho lam kainin War of Remembrance tui bonga tawmun ki phin na phat jingka nidan som la khara ki pat chun an ki panin na hi Total shutdown a hi to kilhanin lamlin dung le via garil hele moding om be se pun Medical water supply media le alo theilowa emergency a boina nei hobo al hele mu thei no min a hi Lam long pi mun phem hoa volunteer hon duty a bolovin gari theile ho khulchin le thu chin do na to alam lowal heile ho anung solo nahi chule gam ke sunga sumpu zo sele office ho jong aki kha so ke nahi War of Remembrance mona ke SOCC pur ho lam kai ne in phat bi among ovin hichia chun ngai ni kim em Kuki in pn president KWHR nempi singson to Kuki in pia konin lam kai hon holim na phat bi among nahi Chule district sung mun chum chuma jong to mun ki phin na anum e Gothol area Kotlin area Thingkang phai area ho ajong amangun a hi Jani to mun ki phin na ki bol na ji pen a hi le Kuki zo thinglang mi te chen na mun hoa khola veng veng bit dinga pan la jing Kuki zo village volunteer ho Central Security Force to State Police Force on alam lova anamat naw chung sang thule ade a achi sani kho jingka al hingzol wangkho Kangpopi district sunga Security Force on mona neilo khusumi te ho chunga thagum su na le hausapu chen na in ta ngel jong dim lo hela meithar an hla khum naw chung chang thua lunghlei lo na le meite ho chunga imacha ki bol ngam lova ei ki khan tum na chunga lungkim lo wat sa na abolo hi het thei khat chu jirbam gam ka ya kun phaitur area volunteer ni anamanovin chubanin achi sani kho chun al hengzol khowa volunteer thum anamanovin Chule man aum ho chunga case a hilolo anapan khumova alhun lo na ding chan ge security langhon anlhun sa naw thua Kuki in pinoya ba kai CSO honjong alungkim lo na wa ta langona hi ngai kim ho ki bin jan hia War of Remembrance a to mun ki phinna a holim na chun kumlui sang ni le som ne thum me ni sim thuma ki pana meitei hon phai sunga para thinglang mi te zo se a hindal dova Kuki cha te chen namun zo se a kun meitei ho anagi tol do a hitawin ki khanna chu ano mahita ati inla ki vai hom na tumbe tu chana hi Central State Sarkar kuna phun do na imacha umlo la a hi ja ki vai pu na thua jong ei ki khan cha hitan Security Force ho en jong khan tum nei ta ichungwa vai a hom a hi ja a chom be a thinglang mi te ho ki vai hom na hi ei pi do wa pha hita ati Kuki zo khole veng bin apang volunteer ho ei mat pi zo tingole Police commander ho in khosung abulu wa in ho ahal ha jiwa hi tin jong asein ikhan tum na len ta umjing puma security force on na ato naw hi demna sang pena adem thu jong asei na hi chule khonga apang ho security force on aimat pi naw hi thuti invite hom lo hi la hi avat sein
Kuki chate chunga thudi na zaw lowa security force ho chalo na hi Kuki in pin amudo ja tunia to mun ki phin na le total shutdown ki bol hi tin jong asiji chule hi chi ilung helo naw hi center hian state sarkar hi jong le a het chinova thildei penu ki vai hom na chumbe ap na diwa kalbi khota hi thu asain tasa le gambunga ke khanna hi to ke thona mi zo si lungha dai lewa panla na zo sia ki lung to ta pang hom che dingin mi pi ho tim na aboli na hi Janhia slogan ki samho ahile arrest the oppressors not the victims arrest injustice not cookies we demand security not insecurity being a minority is not a crime free us we need freedom not captivity in jail cells we need to be real Indian not persecuted Indians UT with legislations not Arambai Tingle with looted arms and ammunition separation from Manipur not exploitation by Manipur. We need peace, not our brothers' bodies in pieces. If hypocrisy has a name, it is Métis state leadership. We no longer belong to Manipur. We are homeless Indians. A billion Indians must raise a billion voices for justice and equality, constitutional integrity, not majoritarians or Métis supremacy. Justice for minority is the imminence of the country tiho ahi. Hichi slogan ho zo si hi play card ake simin ke solam kai ho an hom do ovin hichi ho hi asam ovin hi achi sani khuwa security force on Kangpo P district ka al hingjol ho sapu pu tong hen ho kip in abu kam ulung heilo na le demna Kuki Chief Association in apong do i Kuki Chief Association press release saidanin achi sani khuwa al hingjol khuwa security force on Kuki zo village volunteer thumle numenga anaman wahi amo hi sepei hon ana khud nu ve tin jong Kuki Chief Association in sei na hi Meitei Arambai Tingle Hall hangphunga meithal to awaleuwa alam kai pau korongan ba khumanjong meithal ki puna Kuki ho thagam tingta kholang asap jingwanga imacha ki lolowa Kuki zo khunga ho ahiti bol hi sinei langnei na ahitin Kuki Chief Association thupon chun aseijin ahi hitia hi khohe phalo Kuki zo cha te chunga sepei ho achawal jingole kimo va loading ahitin jong Kuki Chief Association thupon chun aseijin ahi Mizoram Khupi Aizora pa Lengpui Airport ki ka kizot ma nalam pi mun khat achim chin Khupia kun airport ki komtu na hasata din munin awmi achi sani phep sunga guha zuzia lampi hi mun khat chimahi dan officer thulut kharin asai mun khat achim bana lampi mun phep jong ke a chimna thei din mun a hi dan officer thulut chun asai na hi lampi sim phat na ding hin phachom khat a hin la ding a hi dan jong a ke sei na hi Lampi din mun aphat loji in Aizol District Administration in Hichilampia Chilewa Lehon Lampi chum azot ding ovin he sana ane uvin hi Aizor to Lengpui Airport Lampi lui ahi lo le buichali ho pa diversion lampi khat ho am Lengpui Airport zone ding in he sana ane un hi Leader of Opposition Rahul Gandhi in Prime Minister in Manipur avil angai tia asai ni zoin chan hi chun and Biren Singh in Manipula PM ahung angai poitin asai chole ahung na ding thu jong om poeti Prime Minister Narendra Modi in Manipur ahung vil lo thu hi imacha a hi pu aji chu state government to pha jo sia ki kijamat a hi tin and Biren Singh in aphung doi Janhia in Fara BJP office party executive meeting ki cheya tu sumi ho to a ki holimna Biren Singh in PM Modi to pharsi in a ki housing in ama thu pi dung zuya na ke tong a hi ati relief to security to ne la cha chule lo la ai thu ki bol ho zo si hi PM thu pi le phatsa dung zuya ki bol ji a hi ati chule Kuki le meite ka chamna umna dinga ki ho na jong ki pan a hi tan chamna jong ahung pan tai tin Biren Singh in ase na hi PM Modi le Home Minister Amit Shah ve suina noya Manipur chamna umna dinga chil hajing a hi tin ase in a hin la di terwang ase poi Gazam ho umna relief camp chung chang ve suiding in cabinet minister ke Govindas Lam kainin committee khat ake semin hechi committee na to hoi zo ding gel na in sub committee khat jong ake semetin Biren Singh in ase na hi Janhia BJP executive meeting a Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal le BJP North in charge Dr. Sambit Patra jong azaovi thu so mi hon Manipur din mun thu do abol Union Minister Arjun Ram Meghwal in adon put nom poi tu chung tuile tu jong Janhia BJP executive meeting a anasei khomuvi in Farmuna BJP high level executive meeting anachi thlai na hi
Hichi kheu khom na chu Union Minister for Law and Justice Arjun Meguren analam kaina hi hichi kheu khom na thulu na la chun Manipula nam ka gal chamna theina dinga panla asu thiploi ding ti a hi chule Manipul phai chama tuile thule meite ko ki galina su kha in lo dal hole thilementu chungchang jong ana pangi akiti hichi gal ja gan theo ki thu pina phatia chi la hinam ti ve kol dingin ki ho khom na chun sub committee khat an sim do vina hi hinla hichi meetinga ki thulu na ho chu achi na chai ana phong do hi vina hi achi sa July nisim ko zanpung ko vel chun more khupi to kinai chaw Burma gam sung tamu khupia bomha ta ni anapu ke jin mi pi lung anasuki chale ya giti amuna ho gincha dana chu PDF le ke ne bi hon tamu khupia military junta army to ki tho valley based insurgency groups pisote le SNA ho abulu hitam tia analung ling law lai tawin hichi chu hizolova junta army le akewa pi hon ki ven na bom anasu po zo wa hi dan khupi sunga ho kon thu anaki moina hi tule tua hi tamu hi meiti thingnoi mi le SNA ho junta ho to tamu khopia hi khusawa PDF hon ei bulu khawin te tia ki yingjinga hi vi agiti hethei kha chu junta le aki thu khom pi ho hin Burma gam sunga Kuki khu tampi chengmo gi mo alhawa gan theita galjam hin khu aman lo wa hitai Janichun Hill Tribal Council more lam kainen Kuki in pi thu pe dungzuin morea Kuki zo khunga apang minga phaitula ni to alhingzola kun mi thu Central Security Force to State Security Force ki thu hon anamat naw chunga lunglei lo na vet sa nen total shutdown to mun ki phinna anane una hi Combing operation ki ti hi anachi piovin hichia ki chaiting le Meitei Police Commando hoin khusunga in lo abuluwin ahal hajiwin Zalentine arambai tingol ho to ki khut job na in Kuki te chunga thilphalo ta atong do ajiwin hi icho zo si hi Kuki te chunga chawal na kichin ta mu thea hi zia agam ke sunga CSO HCC in pan ahin la National Estate Vai Home Ho Thil Bol Di Lo Ho Zo Si Pho Do Hi Theina Dinga Janhya set down to mun ki phinna hi abol wa hi thu khai khulal hop ki President Hill Tribal Council more in a holim na asai na hi HQ Hiloin asai bena chun al hingzol khwa thil su achun nu mei chapang ho jing jong dim lo helin Assam Rifle hon thagum asu khumuwin meithal to molin a zebun nu mei thum a ki tong khawin a hi chule al hingzol kho sapa in jong bat sidum ta in meithal chang zakhat wal chen in nakap siu vina hi thudi awai hom na om lo na chung thua more mi pi in jong set down le to mun ki phin na hi ata sorovin a hi thei chana pan ala u hin slogan chum saphong na jong ane yu na hi chule mana volunteer khonga ho agang thei pena tha do a hi thein ding vin jong nge na abolu na hi janya set down chu jinglam nidan kuma ki pat nilha lam nidan kup chanchi la ahin news sur hi chanin boina khosi ima thulut om pu na hi alangkhana Kuki in pin Manipur Hill district ka Kuki zo cha te chen zo sia total shutdown to mun ki phinna boldinga thulu na anasim to kelhonin Kuki in pi sate hills lam kainin KMC Kangpopi district ka shutdown to Kuki zo volunteer ho tumna khansin na ho lunglei lo wat sa nen sit in protest bolovina hi Tomun ki phinna hin phatlam kain Kethimanbi Military Council Village Authority ho apangun kin gun thin sona local pastor in anein limna tu seina domilal hope ki Vice President Kuki in pi sade hills in anejin ki not address seina thangmilin kip ken President ki sin anein abanin tilkho na tu seina CH ajang khongchai President Kuki in pi anejin hi abanin thanglin kipgen chairman ko tu to sade hill chief association in banei chan holim na phat anei win hi ki pathu seina Kuki in pi na nein phat kha tauna ningboy kipgen President Kuki women union sade hill sin anein kin gun manjo hi Janya total shutdown to mun ki phin ki bol na GP pen a hile Jiribam area sunga kuna Meitei Police Commando ho to Central Force hon Kuki zo volunteer mi ni amat naw thule akhununga Kuki te che na khusung anup dan danova anhal pi naw achi sani khwa al hingzol khumuna combing operation paulama numei chapang ho chan ge dim lowa achungwa khut an tha nawle Kuki zo volunteer mi thum anamadu anaye ke za chumchum anapan khom naw chunga lunglei lo na vet sa na le khantum na nei puma central state sarkar
vai e hop khum na de lo zia ki bol a hi tin tu sei na phat mang hon a sei na hi chule mana Kuki zo volunteer ho agang thei pe na a hin ha do deu win jong a sei na hi zani jinglam nidan som la khat vel tum la chun chongchin wang kho ti paimuk roda chen na in khat a ki pat na het lo me na kal hai na hi May na kalha in nei pa chu al manga 67 years son of L thian kho pau a hin in ka pe na hi in nga koi macha lo a hi Janya chu khusung mi ho vailo kun do atam zo a hi zi ovin aphat chan hichmei ka hi koima a he do ompo vin in sung thil kiu imacha la do man loin akawam su ke na hi in nei pu alma nga hi le ajinu in achi sakum sang ni le sob ne thum mersla a chu anamol lim san a hi tai tu pe na hi achanu neu pen to chongchina cheng a hin acha te dang ho hi zile cha nei jong aumovin gamdanga do ngan hi win acha te la neu pen jong chu ta sadam mon jia kivet sa dinga lamka pe ra hi in sunga thille lo hi han meina ka si jo si hi asuma dangka la nga vel man hi dingin ta san thu in nei puin gal tong don chung chu ni na sei na hi chule he chi wang si na thil su chunga hin janima ma chun khusunga mi pi kham le avel tu ma khum hoin amun agadalovin hin la avai ge ta ji in ka phalmit man lo helin akachai ke na hi heji to ki man a koi hele in nei te ho ki thu pi na pinom a hi lo le thu za mat pinom hon manlun kim in nei te monu 8132079250 ke ho pi jing thei ding a hi achi sa July ni sim sagi sang ni le som ne li Sunday ni la a es mong bung wang khwa kun gol hang maumin thang lun kimin wadung apal na tuin anal ho chu jani chanin alhang sumi pi ki thuwa alung a hol wang ovin amodo hi lai ovin hi jani chun pi kim neu hang sing MLA 46 cycle as in jong tuya khelut gol hang maumin thang lun kim ki hol mona muna pan la gamsung panla gamsung mi pi ho vil na anein jinni le bong noi chule thilo hol na panla tuya lut khang tha ho don ding thei tu jong anapi na hi jani thilo hol na muna chun KSO Okhul district lam kai hole KSO cycle block lam kai ho jong aga zawin MLA pi to jong anaki mutu win gamsung din mun thua ke holim khom na jong an nei win hi achi sani kho jingka mata kangpo pi district a al hengjol ho sapu in security ho chawal le khusungmi thumki mat indigenous tribal leaders forum ITLFM demna thu apong do in hi chule chichuni ma chun lamka cycle khumi ho security force on asugan theina jong ITLF in nasate in demna apongi phaicham sunga arambai tingol le meti galgu bol ho meithal to thamphong ta awa le ho imacha don se a nei lowa Kuki zo thinglang mi ho chunga security ho so si na nasata in phamo asa dan apong do in hi Kuki zo mi te hi iti laya sikpe ho se ngai ta jing a hiwi hitia sepe ho thu nil lo hela sa azong matle sugan the a hi jing ve tin ITLF to phone chun ase na hi hita bonga security ho chalo na hi asang pena demna aneyuvin mana kho he phalo ho agang thei pena tha do ding in ge na aneyu na hi Israel Air Force in UNRWA headquarters Anabuluzia mi somni segin thina anatoa somngale thum anake su kha to kilhanin Gaza mona milam hon khopia da ha dewin Israel army hon thupi anabol nahi achi sani khopabab sungchun Israelian school li anabuluzi uwa hospital thum ho hi anake kha Palestinian mi sangtam pin khanjaunis le Gaza khopia da ha anazamo hitai gyaldo thei kha chu hitabong Israel na to achi la jinglaya hi Egypt le Doha mona Gaza khopia chamna theina dinga Israel le Hamas plai ho ke ho na chi lajinga hi hichi October ni simsagi ni khwa Israel in Gaza chunga gal abola kun mi sang som thumna sangge le zani le som ko lenga in thina anatua mi sang som ge le sangge le zani le som lilani ke tongkha a hi chule Israel mi Hamas on anatha chu mi sang khale zakhale som thumla ko vel a hi agiti Israel Defense Minister in media ho koma anasei chu ahile October ni simsagi ni khwa ki parin Hamas ho 60% vel athi ahilo le akitong kha ovi ati Mistress M Anusuya 35 years Indian Revenue Service IRS Chief Commissioner Hyderabad Joint Commissioner chun Amin chu Mistress Akon Mr M Anukathil Surya tia khelding le gender jong female apat male a khelding in nge na bolin phalpi a hinung in Amin chu officer record josia Mr M
anu kathir surya tia pom hiding a hitai Mr. Surya hi December sangni le somla thumchun Chennai Assistant Commissioner in Anatongin sangni le somlagi chun Deputy Commissioner in Akai sangin tua hi Joint Director na ningkuma par ato jinglai hi Bachelor degree Electronic and Communication to Madras Institute of Technology Chennai Anasayin PG Diploma in Cyber Law and Cyber Forensic to National Law Institute University Bhopala sangni le somne thumchun anazau kiri nahi USA Copa America sangni le somne li chu semi-final match khatna janla India adinga Wednesday jingka ana umachun Argentina in Canada 2-0 azo tolhanin final alu tawina hi defending champion Argentina le Canada hi tuchung tournament nive akisu to na thona hitan tournament opening match le achi sanila ailo le jani jingka kidang ta in score line ke bangin match 10 ya hin Argentina te 2-0 goal zone achang gelovina hi Hichi semi-final match ahin Julian Alvarez in first half in goal kha anakhumin second half captain Lionel Messi in tuchung tournament adia goal akhum masat pen hitting in goal akhumin jutolhanin Argentina te 2-0 goal zone to final alu tawina hi Argentina captain Lionel Messi in goal kha akhuma team final alu pitolhanin man of the match award akisani nahi Final match hi ahung lungding July 15 sangni le somne li Monday jingka le ding hin defending champion Argentina semi-final match ni na aki chemding Colombia le Uruguay azo pen aki chi pidi wahi Euro sangni le somne li semi-final match khatna achi sanila muni khopia ana uma Spain in France 2-0 azo tolhanin final alu tawina hi Hichi match hi mi tam tain angalalle match vet no ta hidinga anagelo chu ahin chutol hanin match jong abula pat team te ni ki chato lo in hatain attack aki ball peil hanin hi Spain in half chance nibo amuzo win France 10 minute go bo chi panin makai na goal hitting in captain Kylian Mbappe crossing nal ta akun Render Kolo Moni in heading in goal akhumin ahin la Spain te lungneu de lowa pangin minute somni la khatna Sapang kine pium ta Laman Jamerin goal nal ta point mo ta akhumin chuzo minute libep chi panin Dani Ormo in athip na sangpen pudoa goal akhum tolhan in Spain 10 2-1 makai na akila ovin ahi second half in France 10 goal khum te ding goa hata anapan wangovin Spain te passing game hoi ta ki chip jiun game athunun jodi povin Theo Hernandez le Kylian Mbappe goal chance mo tailo chance hoi ta adang mudi lowin Spain 10 amakai ulha so lowin 2-1 goal zone to final alu tawin ahi Spain adia comeback goal point mo ta khum kumsom lagu mi Lamin Zamerin man of the match award amui nahi France te 1-0 a makai jinglaion Zamerin D box pa ma kuna goal nar ta ape luda leisi chung mun chum chuma kun pacha na le sei phanna na sata ahin mu ahi Zamar hi kumsom lagu bem hi panahin Euro history a goal khum chapang pen hi na jong achang ta nahi Lamin Zamir hi Spanish club FC Barcelona akichi mahin ahung lungding July nisim som la thum sang ni le som ne li Saturday ni khole kumsom la sagi thing pen bep ding hi Euro final match hi July nisim som la thum sang ni le som ne li Sunday ni ha le ding hin Spain in England te akimai tu pidi wahi England in Netherlands te 1-0 anazo to kelhona final match hi Spain le England te anakimai tu di wahi Spain te hi Euro history a champion mun pen a hiovin Germany to amho hi thumvei chi champion kha hi tawi tu Sunday final a goal zone a chan kirule Euro history a trophy la mun pen hedi wahi tu ni khuwa dinga thu su in simno thei ho hi chan chu hi tan ti